Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kano kanya turi tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Rero tugufitiye inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko inkuru z'ingenzi, inkuru ya mbere yateje ikibazo mu Rwanda ndetse no mu bihugu bya EAC ni ikibazo gikomeye cyane cyaturutse muri Tanzania, aho rero abanyarwanda, abarundi, abanya RDC, abanya Uganda ndetse n'abandi benshi batemerewe kugira akazi na kamwe bakorera muri Tanzania. Ni ingamba zafashwe muri iyi minsi. Rero turifuza kugira ngo tugusobanurire byinshi. Niba wanateganyaga kujya muri Tanzania, umenye icyo bisaba cyangwa se umenye impamvu bahagaritse. Iyindi nkuru twifuza kugarukaho ni inkuru ivuga ko M23 kuri ubu ngubu yatangiye noneho kwegeranya intwaro, kwegeranya ubufasha ndetse no gusaba inkunga zigiye zitandukanye kugira ngo ibone uko itera pinga. Turaje tubigarukeho 5 kuri 5. Niba ukurikira amakuru ya M23 urahita usobanukirwa. Iyindi nkuru twifuza kugarukaho ariko ni inkuru ibabaje muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Epfo. Hari umugabo wirashe arasa umuryango we wose arawumara. Ni ukuvuga umugore we ndetse n'umwana nawe ubwe arirasa arapfa, ariko byinshi byamaze gutangazwa. Turifuza ko usobanukirwa byinshi ku byatumye uyu mugabo akora aya mahano. Duhereye kuri inkuru yo muri Tanzania. Leta ya Tanzania yashyizeho amabwiriza abuza abanyamahanga bose gukorera ubucuruzi buciriritse ku butaka bwa kiriya gihugu. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda w'iki gihugu Seleman Saidi Jafo niwe washyizeho ariya mabwiriza. Muri aya mabwiriza yo ku itariki 25 Nyakanga 2025, Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ya Tanzania yakuriye abantu bose batari abenegihugu kugira uruhare byibura mu nzego 15 z'ubukungu n'inzego zirimo ubucuruzi nk'ubwa serivisi za mobile money, gushinga inzu bongeramo mutubarire bogosheramo n'izitunganyirizwamo imisatsi, ndetse no kudandaza ibicuruzwa. Ibikorwa birimo gusanaza telefone, gukora delivery y'ibicuruzwa, kuyobora ba mukerarugendo, gukora ubucuruzi bw'amazu ndetse no gushinga za radio na televiziyo, nabyo biri mu byo abanyamahanga barimo n'abanyarwanda, abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye babujijwe gukorera muri kino gihugu. Leta y'iki gihugu ivuga ko ari amabwiriza agamije gufasha abanyatanzania kubona amahirwe yo gushoramo imari ndetse no gufasha abacuruzi bo muri kiriya gihugu gutera imbere. N'amabwiriza icyakora anyuranije n'amasezerano agenga isoko rusange ry'umuryango wa Afurika Iburasirazuba EAC yemera ukwishyira akizana cyangwa se kwishyura ukwizana k'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa, umurimo na za serivisi zose zituruka mu bihugu bigize uyu muryango. N'ibihugu birimo Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kenya, u Burundi, Sudani y'Epfo, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Somalia. Kuri ubu nyuma yari amabwiriza bisobanuye ko abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga bakorera ubucuruzi buciriritse muri Tanzania bagomba gufunga imiryango. Kugeza ubu ntacyo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uravuga kuri iki cyemezo Tanzania yafashe. Ni icyemezo icyakora kitezwe ko gishobora guteza umwuka mubi mu bihugu bigize uyu muryango. Naho umugabo ufite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi uri mu kigero cy'imyaka 45 witwa Minani yishe arashe umugore we, umwana n'umurezi, ndetse akomeretsa n'umugabo w'umushi yasanze mu rugo iwe, nawe ubwe arangije arirasa arapfa. Iki gikorwa kigayitse cyabaye mu ijoro ry'ejo ku wa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2025 muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibwo kiriya gikorwa kigayitse cyabaye. Uyu Minani wari usanzwe akora akazi gasanzwe ko kuragira inka no guhinga muri ibi bice bya Minembwe. Bikavugwa ko iki gikorwa kigayitse yagitewe n'uburakari bwaturutse ku kuba yaratashye agasanga urugo rwe rwinjiwe n'umushi. Ubuhamya bw'abatanze
bwatanzwe n'abaturanyi b'uyu mugabo bagira bati Minani yarasanzwe yarashatse umukobwa w'umunyamurenge, rero mu ijoro ryo kuwa mbere atashye ageze iwe mu rugo asanga rurimo umushi, niko guhita arasa amurasana n'umwana n'umugore. ni ukuvuga ngo yarashe umugore n'umwana ndetse n'umukozi wabo cyangwa se urera uwo mwana, arangije nawe arirasa. Minani mu kurasa aba bose byarangiye bahasize ubuzima ndetse nawe kuko yirashaga agapfa, ariko umushi yasanze mu rugo rwe we yamurashe aramukomeretsa gusa ntago yapfuye. kuri ubu ngubu arimo kwitabwaho n'abaganga. Uyu Minani akaba yari amaze igihe kirekire akorera mu Banyamurenge, kandi ahanini akaba yarakoreye cyane cyane mu Minembwe, ni nabyo byatumye ashakana n'umukobwa wabo. Igikorwa uyu muturage yakoze cyo kwica abantu akoresheje imbunda ndetse nawe akirasa kiragaragaza ko kugeza ubu ngubu hakiri ikibazo cy'abaturage bagitunze imbunda kandi atari abo mu nzego za gisirikare, ibintu bikomeje gutera abaturage batari bake impungenge zikomeye. Inyeshyamba za M23 ziravugwaho kongera imbaraga mu mujyi wa Kateku, ni muri groupement ya Ikobo, teritwari ya Warikare, muri Kivu y'Amajyaruguru ho mu burasirazuba bwa Kongo, aho bikekwa ko yabirimo kwitegura kugaba ibitero mu mujyi wa Pinga. Amakuru agera kuri Actuality.cd avuga ko umusada w'ingabo n'ibikoresho bivuye Ibreusa byatangiye kugera muri kano gace kuva kuri uyu wa kabiri ushize tariki 29 Nyakanga. Abarwanyi b'uyu mutwe ubu ngo bafashe ibirindiro ahantu h'ingenzi muri kara gace, kugeza ubu ngubu ariko ngo biragoye kumenya imigambi y'izi nyeshyamba za M23. Icyakora bamwe mu bakurikiranira hafi ibya kariya gace baravuga ko harimo gutegurwa igitero ku mujyi wa Pinga. Amakuru atandukanye avuga kandi ko undi musada kuva kuri wa kabiri mu cyerekezo cya Rusamambu ndetse na Bukumbirwa kubw'intego imwe yo gutera Pinga. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakaba bahamagarira inzego zibishinzwe gushimangira ingamba z'umutekano mu gace gakikije Pinga mu rwego rwo guhagarika kwegera imbere kw'izi nyeshyamba. Amakuru agera kuri Actuality.cd avuga ko umusada w'ingabo n'ibikoresho bivuye Ibreusa byatangiye kugera muri kano gace kuva kuri uyu wa kabiri ushize tariki 29 Nyakanga. Abarwanyi b'uyu mutwe ubu ngo bafashe ibirindiro ahantu h'ingenzi muri kara gace, kugeza ubu ngubu ariko ngo biragoye kumenya imigambi y'izi nyeshyamba za M23. Icyakora bamwe mu bakurikiranira hafi ibya kariya gace baravuga ko harimo gutegurwa igitero ku mujyi wa Pinga. Amakuru atandukanye avuga kandi ko undi musada kuva kuri wa kabiri mu cyerekezo cya Rusamambu ndetse na Bukumbirwa kubw'intego imwe yo gutera Pinga. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakaba bahamagarira inzego zibishinzwe gushimangira ingamba z'umutekano mu gace gakikije Pinga mu rwego rwo guhagarika kwegera imbere kw'izi nyeshyamba.